ngithethizele na amadoda ngapha. Ngiphebeza amadoda ayikho into engayiphebeza ngazo ukuthi ngingqondo. Phebeza amadoda ngiphebeza ngobuyalweni babona inyukhama phela abangayazi. Yayizwa lona. Shela please. Uqonda ungifaka emsebenzini noma uqonda ungifaka. Athi vala umlomo wena. Angijikele mina seyaqala ukushintsha. Kanti uyisilima yini ngithi kanjani sisi? Athi ngani umsebenzi yiwo lo. Wow. Umsebenzi yiwo lo kanjani sisi? Kovela kube nomunye ubaba lana ovela ngibeleselele ubaba ngishela uthuli ngithi awu uNkulunkulu wami ngithi angicelela ubaba siphume sihambe. Angiyamlalela phela ngizothini? Ngiphume nalo baba. Hambe. Kanti u-truck driver uyangithatha ngise truckini. Isifika la e-truckini la. Mina ngazi ukushelwa. Ngikhula ngazi indaba yokushelwa. Angiyazi indaba ukuthi ngibona wena namhlanje ngiyalala nawe. Uyayizwa leyo nto angiyazi. Ngiyakuthola. Uyayizwa leyo? Hawu. Ubaba la e-truckini ngigibele. Athi ubona baba marketing. Yini? Mina indoda ivula marketing. Baba ngivula marketing manje yini kwenzekani? Athi ngiqwayile. Athi babe kanti lime mina ngithi hayi baba ngazi lutho mina kanti kwenzekani Shindoda ingibhudukeza ukuba phela umuntu osilisa mdala azanginqobe yayizwa leyo ayenza intando yakhe le ayenzayo ke kodwa umoya wami ukhathaza ukuthi awu lo muntu akakhuluma indaba engishaya akakhuluma indaba yami usefuna nje ukuthi kube kanje Hawu ngithi ngibona indoda ekhipha imali ngaleso sikhathi ngaleyo mnyango mina ukusebenza ngiqala ngo1989 mhlambe ningakazali abanye benu ebese ngekho impela 1989 qala mina umgwaqo hawu akhiphe usuthu imali yomthetho ngaleyo mnyaka kwakuyimalini kwaku20 rand yayizwa lana kodwa vela ngino40 rand lo baba angephe lo 40 rand abese ngino6 piece ngekhini sakhe athi hamba ke dilika saqedile yenza intando yakhe lapha ngiyazenyenza manje ukuthi vele hayibona lona kanje sangivela nje kanjena nje ngehlike ngiye kulosisi ke manje uthozo ngifaka emsebenzini ngithi hey sengabe nalo baba wenza kanje wanginika nayi Kentucky nemali ngipha nemali athi ngilosisi mina sengiphendula athi iwona umsebenzi ke lo ngusebenzayo hawu sishila ucaca ukuthi kanti ngibona umsebenzi owenzayo uyadayisa yini la athi njengoba ngitshele angithi uyabona ukuthi umqondo uyathengeka hayi vele ngiyinikele ngasebenza mina amantombazana ayicisha ungibulala ngendlela angasebenza ngiqala ngosuku lakho lokuqala ngasebenza lento edida usathana ngangibanga uthaphu ngala left and right imali mina ngihamba nayi grocery yomhlaba engafika nangisene ekhaya uma wathowa wakhexa hawu mntanami kodwa unyembeza ungishaya ukuthi uma ngidlisa amanyala yayizwa leyo nto kodwa uma wajabula uthi hawu ngani yami leli nto ungamsaliyeka liyakhokhela ngaphathi uyangidla unyembeza uthi hey umzalakazi uthi ngibuye ukwenzani sengizoba ngisasa athi mahamba olala mntanami ngageza ngalala isikhaftini ngapha ukuthi intambama ngiyongena akazi ukuthi lo msebenzi imuphi lo msebenzi engiyowenza okay ngikuphazamise uma ngabe ufika kumama